MeghalayaPost.news. Daki Pongwood ki Samla na po athem Bhoi district menta kasngi kilai Shim Bynta Shitrhem hakafit India Swacchta Freedom Run balapulong daka office u district sport officer kari Bhoi district harangkat ke jing trelang bat ka office u deputy commissioner kari Bhoi district kene ke jing mare thong kade ha ke jing ka basan kilometer hakabaki khun Samla kan thei bachin rang kilai Shim Bynta kum ko we ka thong banyo ai ka kwat ka khia kat kum ka jing angnut ka sarkar India. Kene ke jing mare kelas dang na po research ni orchid research bat perkutpat ha Meghalaya State Fishery Research and Training Institute maupun Shad hakaba lawan kawe lama da UMLA umroi konsumsi uba daman baik lamare haka jing dolang u district sport officer kare Bhoi uba Bobby L Nongbat lambat kiwe kum ka jing penslur ya kinong Shim Bynta ka office u DSO re Bhoi kala sam ya ki kusnam chakinong job haki kerdan beper. It's a beautiful day, and I expect that it will be a wonderful marathon that we expect of this beautiful day. The Fit India's Freedom Run is an initiative organized by the Fit India Mission. It aims to promote fitness and physical activity across the country. The run is to encourage people to take up physical activity and sports as part of the daily lives. It is also to achieve better health, also from obesity, stress and diseases. The campaign seeks to make fitness a mass movement and is aligned with the vision of the Swacchta Bharat, Clean India, Healthy India. Nakermen ba kaniga jingmare kanlong pasutnat barkaba songkya songkun, but I wish all the best. Kinong mare tunjuro ya baro bilau dan lamenta kanika jingstang dani karan tagni kentien participants kinong Shim Bynta hakani ka jing mare ya kanika marathon hakani ka step ngaro kanika por ngai man se me pi ba pun jodere ban penduk ya kanika jinglong jing step jong pi jinglong jing step jing smart Manwan pani Shim Bynta kum kini kijat activity kamtam haki mare kanero kana long kum kowe hi activity kum ko sport samar pan mare kana long lo kum pen kelan met dan ai mer sem pi banang ya chakmat banga iro ma internet ai kuble kamtam ai kilok kume gudor katu katne kilok kume ke Shim Bynta te kilok par gudor ni ke Shim Bynta ke internet ya ki hi kilok kume kilok pa kana dei hi tangka ban mere ban kelan met te piro ki Samla Contention rang kadai ban penkelan met dengan oh ya pi pat kapor kabanang bul sakmat dinangla ban imjak po dari bakan sna ya ka future jok pi sakmat ya pi kena Samla tang le ba nang le sitam ban nga wisiro ya pi ban to le ba ya mere ba uble tra kendra ro don kalang pat pi imnam jiara ka jingman saw ka jingman kro dan ka jingman saw masnam Dono kalang berpi penire bah, badnaya le bah. Kini kena Samla kamta makwabat kentiu pi, kano ka kapile tole no do mensem namba kan ra ka burom kanam ka jongpi ka ying ka sem ka jongpi, papat hero ya kalawe ka jongpi paro. Meghalaya Post.
meghalayapost.news.